ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯇꯤꯂꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯅꯩꯅꯔꯣꯜꯗ ꯁꯅꯥꯈꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯁꯀꯣꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯔꯪꯀꯣꯟ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯂꯤꯐꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯇ꯭ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯧꯗꯥꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯊꯣꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯍꯤꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯚꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯒꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ, ꯗꯦꯡꯒꯨ, ꯖꯤꯀꯥ, ꯆꯤꯀꯟꯒꯨꯅꯤꯌꯥ, ꯌꯦꯂꯣ ꯐꯤꯚꯔ, ꯋꯦꯁ ꯅꯥꯏꯜ ꯐꯤꯚꯔ, ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯦꯟꯁꯦꯐꯦꯂꯥꯏꯇꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯀꯥꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯗꯦꯡꯒꯨꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯇꯤꯂꯥꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯤꯂꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯩꯆꯔꯦꯡ ꯁꯤꯡꯒꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯧꯖꯥ ꯒꯣꯃꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯥꯔꯃꯥꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯟড ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ, ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯥ, ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯗꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯗ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟড ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯔꯤꯁꯔꯆ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯑꯦꯟড ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯖꯤꯖꯦꯁ, ꯃꯦꯔꯤꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯣꯂꯤꯀ꯭ꯌꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕ MDPIꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯂꯪꯗꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯗ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯧꯖꯥ ꯒꯣꯃꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁ ꯑꯦꯖꯤꯞꯇꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯤꯌꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ, ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯑꯣꯏꯒꯟꯕ, ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ, ꯊꯕꯣꯝꯕꯤ, ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯐꯝ, ꯐꯤꯔꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯎꯆꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯔꯤꯟ ꯁꯤꯀꯝꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯪꯆꯔ CLP ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯆꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ, ꯄꯦꯔꯤꯇꯣꯅꯤꯌꯜ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ, ꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯛꯁ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯚꯦꯂꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟꯇꯤꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ TEAC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯂꯨꯇꯥꯊꯥꯏꯑꯣꯟꯅ ꯑꯣꯟꯕꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯥꯔꯀꯔ ꯃꯦꯂꯣꯟꯗꯥꯏꯜꯗꯦꯍꯥꯏꯗ MDAꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯚꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯂꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯀꯂꯥꯖꯥꯔ ꯅꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯦꯁꯃꯅꯤꯌꯥ ꯄꯦꯔꯥꯁꯥꯏꯠ, ꯂꯥꯏꯝ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯅꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯕꯣꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯕꯔꯒꯗꯣꯐꯦꯔꯥꯏꯠ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯤꯂꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯆꯜꯁꯨ ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯇꯤꯂꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯖꯔꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯂꯦꯛꯁ ꯀꯨꯏꯟꯀ꯭ꯋꯦꯐꯦꯁꯤꯌꯥꯇꯁ ꯂꯥꯕ ꯑꯃꯣꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯂꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯂꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯂꯞꯅ 8,938 ꯀꯣꯗꯤꯡ DNA ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯒꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯇꯤꯂꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁ ꯑꯦꯖꯤꯞꯇꯥꯏ, ꯑꯦꯗꯤꯁ ꯑꯜꯕꯣꯄꯤꯛꯇꯁ, ꯑꯦꯅꯣꯐꯤꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟꯁꯤ, ꯑꯦꯅꯣꯐꯤꯂꯤꯁ ꯒꯦꯝꯕꯤꯌꯦ, ꯑꯦꯅꯣꯐꯤꯂꯤꯁ ꯑꯦꯜꯕꯨꯃꯦꯅꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯂꯦꯛꯁ ꯀꯨꯏꯟꯀ꯭ꯋꯦꯐꯦꯁꯤꯌꯥꯇꯁ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯂꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯖꯦꯟ 5, 30kDa ꯁꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯑꯦꯂꯔꯖꯦꯟ, D7 ꯑꯦꯃꯥꯏꯂꯦꯁ, ꯃꯥꯜꯇꯦꯁ, ꯑꯦꯄꯥꯏꯔꯦꯖꯦꯁ, ꯄꯦꯞꯇꯥꯏꯗꯦꯁ ꯏꯟꯍꯤꯕꯤꯇꯔ, ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯣagulatory ꯃꯆꯜꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯤꯞꯇꯤꯟ, AAPP, ꯍꯦꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯟ, ꯁꯦꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯌꯦꯁ ꯏꯟꯍꯤꯕꯤꯇꯔ, ꯑꯦꯅꯣꯐꯤꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ AATIꯅꯤ꯫ ꯚꯦꯁꯣꯗꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯏꯂꯣꯀꯥꯏꯅꯤꯟ, ꯄꯥꯔ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁ, ꯀꯦꯇꯦꯀꯣꯜ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯣagulatory ꯃꯆꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯂꯦꯠ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯣꯝꯕꯣꯇꯤꯛ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ, ꯑꯦꯟꯖꯤꯑꯣꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯗꯤꯖꯤꯖꯦꯁ, ꯄꯦꯟꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯛ ꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯣꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯇꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
vasodilatory machalsingna biogenic aminsing manghanduna vasoconstriction hantahali masigi mathakta makhoina CD4+ T cells singbu activate tawduna interleukin 4 puthoktuna amasung interferon gamma puthoktuna immune response hengathanba ngami endonucleus na chingba Culex kunque fasciatus ta yauriba protein machal asina e nangba hanthali amasung kang na chikpa matamda adenosine thokhanba naba amasung hagachaba hanthali thiziloi sing asina makhata na haribadi kangi tilang machal sing asida target tawduna manghanba ngamba natraga neutralize tawba ngamba vaccine natraga drug design tawrabadi vector khudingmak na santokpa laina singbu protection ngamgani haibasini masida natana viral antigenic variation थोक्तुना महिक सिंग मांग बनाइद्रिबा असिगी अवाबसु लेररोय खुदोंग चारबा खोंथांग असिदा अयेतपा कया अमसु लेतबा नते कांगी तिलांगी प्रोटीन मचल सिंग असि मसक मुन्ना खंगबा मियोइबदा मखोइना करमना इम्यून सिस्टम हेंगतहनबा अमसुंग दरकार ओइबा सेलेब्री प्रोटीन मपुंग फाना फंगनबा होतनबा हाइबसि मांगदा तारिबा अचौबा खुदोंग चादबा अमा ओइगनी हौजिक फाउबगी ओइना एनोफिलिस गैम्बियागी तिलांगदगी लौथोरकपा सिंथेटिक पेप्टाइड मरी सेलेब्री क्लान 7 लाइक प्रोटीन सेलेब्री क्लान 1 लाइक प्रोटीन दगी लौथोरकपा पेप्टाइड अनि अमसुंग GSG7 प्रोटीन याउबा AGSV वैक्सीन मियोइबदा कयामुक यामना अकाइबा पीदबा अमसुंग इम्यूनोजेनेसिटी थोखनबा हाइबसी अहानबा फेज की क्लिनिकल ट्रायल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्लिनिकल सेंटर बेथेस्डा मैरीलैंड लोइख्रे ट्रायल असिदगी वैक्सीन असि मियोइबदा सिजनबा याय अमसुंग इम्यून रेस्पॉन्स हेंगतहली हाइबसी खंगबा ngamle हानगी वैक्सीन असिदा AGS20 हबचिलगा एडवांस वैक्सीन AGS4+ असिसु मियोइबदा कानाबा कया फंखरे हाइबा खंगबा ngamle कया अमना चांगिंग तवगदबगी ngaiduna leiri Azitrio asina malaria ngakthoknaba AGBRI NEST1 na Zika virus ngakthoknaba Mosquito salivary protein machal da yauba vaccine target singni haiba khangba ngamle atei su thizin ba leptri Souza Gomez Manning Lu amasung go na chingba thiziloi sing asina molecular biology amasung pharmacology na chingba pulap punsinduna tauba interdisciplinary research ama mangda taduna leiriba asigi lambi ama yatpire हाइजनिंगली बदी कांगी तिलांग असी वेक्टर सिंग असिना ई थकपा अमसुंग पैथोजन हाइबदी महिक सिंग संदोकपा खक्तदा सिजनबा पोसक अमा ओइद्रे फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री बु मसक होंगनबा ngamba बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कया तुंगदुना यावरबा जंगसिन बा यावद्रिबा सनाखोंग अमा ओइरे हाइबसिनी कांगी तिलांग सिंग द यावरिबा प्रोटीन सिंग असिगी एंटीबायोटिक्स इम्यूनो इनहिबिटर सिंग अमसुंग वैक्सीन टारगेट प्रॉपर्टी कया असि अखोइना निंगथीना लोकपा ngamlabadi infectious diseases कया माइ पाकना ngakthokpa ngamgani Proteomic profile ningthina thidokpa protein sing asina karamna mathau tawbage haiba sandokna khanglaba amasung matam asiki thizinba haibadi research asiki maikaida honglaklaba matamda kangna chikpadagi laina sandoi hainarambagi mahutta kang chikhanba asina punsi kannaba hidakni haibagi matam amasu lakpa yari mathangda thamjari Achouba Makhalgi telescope Sijinaduna Tarangkon Neinabada Astrophysicsgi Thoudang Hairiba Hiramasida Khalifa University of Science and Technology ki Department of Physics da Associate Professor Reina Leiriba Dr. Satyendra Thoudam ga Aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Ngasibu puduna laksari Science magazine Achouba Makhalgi telescope sing Sijinaduna Tarangkon Neinabada Astrophysicsgi Thoudang haiba hiram sida khana nainanaba Akashvani Imphal studio da lingsinduna lebiraba Dr. Satyendra Thoudambu ahan muktada ikai khumnajabga loinana taram nokjeri Thank you. Tabiriba khwai khibikpu taramna khurumjari. Ngasigi uza akhoi khanagadurba hiramsi yamna nungaiba aduga yamna su liraba amuksu adum noduna leiragadaba akhoi gi astrophysics haiba hiramsi da neuza maramachina akhoi gi tarangkon da leriba numit tha thawamisa galaxy numidang da akhoi ni urubada angapana thalaba ngak da neuza aduna masida thijiliba si samna haribada akhoi astrophysics adagi astroparticles haina su khangnari neuza aduna masi akhoi na khanagaduriba ngasi hiramsi laktingi mangoina noza miyamda akhoi astrophysics se karino aduga magi ngasai astrophysics da yauriba akhoi subject components ngasai sub components miyamse masi sablaknom tang thambioza Koi physics sidi loina ma khange sidi school da high school da textbook da tamna la ba ngak thani ado
Astrophysics ta tawrise akoina tamiba physics mayam je prithvi da apply tawdana akoina mayam khangi ko chap mane sigi physics se prithvi da nataba atopa Chanayabda solar system gi mapanda any star amada apply tawraga adugi matungina research tawraga di adubuni astrophysics hai ja sida prithvi da tawje physics to mapanda apply tawbagi wakhata ada sida amuk topic se khara mane astrophysics ka yawi khara mane astronomy haina muk ka yawi aduga hujikna anoba field da hai tare ai isamak su involved to akoina sina astroparticle na muk hai akoigi astroparticles hai bise ja kai no adu su kitang thambirmo aduga ngasagi akoigi solar system ja kari gidam to solar system korino aduga ngasagi solar system gi wang mada leiriba akoigi ngasagi punsirol haigadra ngasagi tha thawa masaki star je masi da kari kari leiri masi koina nainarak na bo hotna bada kar makhalgi scale unit sing sijine habdo ja adusu kitang thambiyo aduga makha tarpoda ngasi akoigi hiramsi adu laksege ja akogi solar system gi matang da thijan mo ergadi akoi anamane mase astrophysics haina general oina di haina di mokhijina akoina planetary science ana adom da oina kauraga adumaina chanai ana main oina astrophysics hairgadi theory gi side na henna focus tawagi kaino ama adumaina akoina logje aduga astronomy hairagana akoigi experiment na henna focus to was sada telescope season araga kaino season observation to ko pasina ko astronomy haina main oina koina adu category da koina thamje hojikti akoi gi generation da gi di ani je dum pulle haiba tar ai isa maksu dum ani madum tawi punna dum practical oina samine haibane ba hojikti kari gi do haida sigi ju maram yamna lay thaina di yamna atangba telescope se lay yam laiba nate haijariba hojik mamang chahi kun swai mukta kunthra swai dagi di akoi experiment atang ba khuju khulai je saba hore maroin astrophysics da ground da labor telescope oigera space da thagat poigera yam expensive oiba je saba hore da di yam na country me involved to mi me involved to collaboration yam chawi at least mi chani chahum changa odum yowi aduna expensive oiba thaba ma aina sare pot ama akoina observe tawre anobo ma phange aduda khaknang thabak se kanaju loisaning de karigina adu yamna spend to give akoigi paisa matam researcher ma involved to ni observation dang torga result to IC phange haraga thadok ko collaboration amata adumai hojik di thadokte collaboration gi manung da theory to mi su dum yarongani result su man interpret to ni science ki hadi scientific interpretation to bana to result ama observe toroga adu loinmak to bolorga result se publish torokani haibadi any experiment ama to mi group tuna theory jo dum tawre hojikte aduna sina astrophysics ni sina astronomy ni haibagi yamna difference to kaisul udre hojik ado astronomy hari telescope hari kari hain khal ngasagi mitna swai yengba ya ba telescope adu hetak ubne ba ko mi kaino je wakhan jida ado telescope research ta sina je adugum telescope na te any visible light akoi min uber light ki telescope ma sage hari research ki damak ta sage hari ga di Achouba size amagi orakani mitna kaisu yengba ya ro ko computer da ngakta ro mari leina ba software season lo analyze to ngak toni ad light ta makhal mai am lei kare natra mitna u radio lei ko hoji telecast story je samna FM da telecast story en khalaji my frequency tungan lei maju radiation amani ma detect tawraga observation to bodno radio telescope ka urani ko adumaina astro particles na kamai to ge da light tinataba aduga space tagi particle mayam amasu laiba just light khata natte radiation mayam je nattaba particles u laiba akoina khangi ba periodic table da yawba element mayam do loima hydrogen je proton ko hydrogen de horga a loima element khuding makse space da yamna energetic oiba mowong da phangeba energetic oiba haibadi high energy na mayam na hairi se ko adune akoina cosmic rays na hairi do ado moi je detect oraga ai adu detect on ba telescope muk sa doini ko adu atopa makhal ge telescope mo oidoini adugi sigumba particle मैम से डिटेक्ट तौरगा कहीं से रिसर्च तब ऑब्जर्वेशन तब कांगू दुना हजिकी एस्ट्रो पार्टिकल हाई जैसे चिंग हाबी एस्ट्रोनॉमी नी तब लाइट डिटेक्ट तौरगा तब नतब पार्टिकल डिटेक्ट तौरगा पार्टिकल डिटेक्ट तब से ओजा अदु मरुइना ngasi gi oza topic si da yawri se aikoina hojiki telescope sin raga oza tarangkon gi leiriba haidi university leiriba solar system gi wangma da leiriba gi numit tha thawami sa mayam du naina ba si da oza hariba tarangkon si oza nainari si oza masi maram si oza kari haina oza na thambi mase hangmada yam laiba ko adu khumada yam luba kaina maru in astrophysics tadi adu ai tang haijar ke buka astrophysics se country khodi magna
experiment ma sawa kanda paisa yamna chawna invest toba field amagi manungda amane ba ko astrophysics se hoi adumaina invest tawragadi obviously hangam thu ek society da kari benefit pi do habja kari gina habda paisa du dinga sai taxpayer mayam dugi paisa du na invest tawraga tahon ba thabak ni na society da ngasai tax pi ba mayam du da kayam kana rakati kari da kana ino habdo always hange ado direct answer like this sidai sida ado akoina haga da ba haibabu short term benefit ti always late astrophysics research tagi ko prithvi je akhoi gi yum ni ko adu mind to dana akhoi gi solar system je akhoi gi yum ni adagi universe je akhoi gi yum ne hai tare ko natra akhoi galaxy je yum ne hai tare ko akhoi gi yum do akhoi hen na gyan ta hali simadi leire ko tawgadabu long term impact ti yam chaw chaw na leigre sidi akhoi khange sana ccd akhoi na seasonary se camera da dagi kaino da phone da akhoi na ccd seasonary je ihan han boina ma se x-ray astronomy da darkar oi badagi puthokiba kaino mane part amane ba ko ado application di sahi kun try matung da lakpa application batam du di khangpote adugi sumain tok dana inau no bada amaga haiwa haijaraga di si mayam hoji ai torize akhoi gi physicist the astrophysics ta leiba khoi kaisu ai suko ko de do kuire akhoi di sigi sina akhoi machine learning ko webo ko sigi neural network kaina background kaino sina software ka maming je software haiba yaroi magi algorithm akhoi na maming oina ko hairaga di machine learning aduga akhoi na neural network ta akhoi di kuire se aina sahi kungi mamangda ai hana brc lejaram da akhoi matam dagi hauna dum sina bam haure matam dagi mature oidi akhoi na kam trust tawte magi result se ko neural network se akhoi matam din sina ba hore akhoi khatana te akhoi gi field di experiment to khuding mang na data analyze to sina ba hore matam ado ko na tap tam da evolve to go ji ai na mayam na tholok pai wane ado siju achouba application amani anouba pot ama thijan gi hairaga di anouba pot am sawa darkar oi ado akhoi na darkar oi ba instrument ji kaidong da market ta ju phangba instrument oi de akhoi isana saja ba ngak tane ado technology anouba always develop to akhoi na instrument khulai ma sawa kanda ado adugi technology macha mayam do anouba akhoi na sem do rini adu punjal laga ai experiment jo oira kadoi ni adugi macha do kadai de application la kadoi na tungda akhoi adu husi hai bangam de zara yamna marik sumna yam interesting wa hung mayam thambiri du ngasi ki akhoi gi nainer ko du ba akhoi hiram si gi primary key oi go za akhoi gi yamna achouba makhal gi za telescope sin na du na akhoi thijali sagi alpha particle gi gamma particle gi atop akhoi solar system de gi lakpa mayam amakha akhoi particle una lakpa natra unidentify oi ba mayam lakpa do za akhoi na thijin ba si za yam achouba makhal gi telescope si season ne no za aduna uziki hari ba telescope si za maming khara dum pan bi ya bra hai telescope se akhoi James Webb telescope ka na ga di leiro za adugi maming khara pan bi ju ga telescope sigi manung da leibo za mai ga sai component machine tawri ba function sing je za kitang thambi bi ya hoi telescope se magi ngasai gi aina haijagi ba do aina observe to detect to dori ba space tagi lai ba radiation do karamba radiation detect to do no haiba do adugi matung in telescope se akoina khaidoe optical telescope hairga dinga sage do visible light se detect to gada adi optical telescope se ke James Webb se stay da yaure ko ado optical se ngasai akhoi gi textbook ta khoina mayam tambirak pa dum khangbiram gani akhoi visible light hair 7 colors na lai gre ko adi left right da hendok henjin tawraga di amana infrared amana ultraviolet adagi adumaina lai gre da na ko ado moi gi hendok henjin ju dum optical telescope amana dum detect to bangam me ko chawrak na ado aduna tabida mu infrared radiation James Webb se da yaure ko ngasai panjagre aduga infrared telescope an tungana zoom lay aduna infrared radiation khaktang observe to gi ka adumain don x-ray telescope lay ka huji huji operate torong ngani na khanjai chandra x-ray telescope kaina lay ba ka ade moisna x-ray khaktang observe to toriba adumain don gamma ray telescope lay gamma ray telescope se some the Fermi gamma ray telescope kaina lay majina space ta lay ba gamma ray telescope ne ground zu gamma ray telescope lay ground da sari sina space da detect to do altagi hena higher energy gamma ray detect to ba ko khwaidagi highest energy di gamma ray ne haibadi highest energy haibadi high energy zida akoina khaidoktre ai ngasai aina haijage to jerisem low energy akoi kaino sida di visible light ni ultraviolet ni adagi infrared ni extreme am khaidokre na ko energy am khat kar di gamma ray hariga du dalo mag yaukre ana ground su mayam lay sida su maming khara panjarab da HESS telescope kaina lay ri ko adagi India da su lay adudana ina BRC learning adi am kana involve to jaram bado hanle da sai magina MESCO ko telescope to sahi ani huma mang da inaugurate tawgre adu su
adu moisina ground da leiba gamma ray telescope ne adu sina light khatagini ko aduga sina tabeda ina ngasai panjagi bedo particles detect to ya haire ko adu moido detect to sina mung telescope su ko wi akoina experiment haira ga dum lotion ba yawi nata telescope ina haira ga ju pallaga ju maming ko yawi ko adu da mu particle detect to da tawrisina samna haira bada mamangi su mayam lei gare huji huji ke hayo haira ga di US ki group na saba ma lei hok na ko leibana Mexico da leibani adu dagi aina ju ju involve to riba huji Netherlands na radio telescope ni to da bo khoina cosmic ray detect to sina ba na low far telescope hairi se ko adagi huji atopa mana neutrino detect to su lei ko neutrino ji ju huji ki same particle ma mo pandai lai ni magina charge ti yaudaba aduga particle di kawraga mass ti mo yamna yaudaba dung to negligible mass ai je ko adu moise detect to basina amuk akoina adu ju aina experiment ama involve to jai KM3 net ko ko aduna Mediterranean Sea manung da leiba adu maina radiation do karambano haibado adugi matungin akoina mayam khaidoga adu maming mayam leikre tawgadabu yamna hekta sadna leibane te kaino da experiment khodi ma yam expensive oi makha tarakpada ja black hole kind mayam su num leire ja taga adu sinna tabo akoi neutron star ina makha mayam du sam kan haini se ja aji neutron star se ja kari karma makhalgi property no ja neutron star se akoi heavily bodies ki tap adum hana de ge num leira pra natraga masi su mo akoi form to bo mathau tari bra haibdo ja mi anam anam se akoi su tamdringai da dum khalame ko like ta uba kan antargana kari da akoi na thengna ba kan da documentary da akoi gi star hairaga ko mi khara mana akoi gi numit che example loina sinargani ade khara mana muksu ngasai husi panjagi da neutron star jong palakani khara nong black hole jong palakani ade star mayam ju legre ko maming je ton adu mayam khalleba kaino object se star je amaga mu amta mana de haina ko taseng badi pot ama khatane ba leiri se ko tawgadabu magi size to gi matungina star je sengmadi pot se star ama khatane ba ko magi kamaina form toroke haibagi kaino sida yengmurgadi ama khatane makhal je tawgadabu form torok kan jida amaga je mass se manade mass se badi magi chawbagi size ta hairasu yare mass ta hairasu yare ko mass ta hairase ado mass se amaga manade akoigi numit se low mass star da chinge mass se adu main tawdana mangondigi hena massive oiba lumba henba star mayam am leikre thanada akoigi numit sidagi around 10 times henba natrangana 20 times henba adu main tawdana mayam leikre ba ko size mass ta yengakpada adu ngasai gi akoigi numit se maje tabirongani maje lifetime lei kaina haeba ko adu maje evolve tawrina star khudima evolve tawri deba ko my stage huji akoigi numit akoina urse magi stage amane horok padadi maju kaino mo oiramine ba ko adu huji ma sumain lei khara leiraga matamgi matungina maje atupam on gi toine olokpa kanda akoina star maming ama mu thole ba magi mass gi matungina di maje akoi red giant kaina oirakani ba haidi akoi sumaina di puthoiba huji light di puthoroi ko tawgadabu atopa light puthorakani aduga size chawba hengal kani maming di same numituni hujik magi size honge my property honge akoi maming atopong koksale hujik na red giant na ko adumai tawdana chamane ba hujik akoi gi numit sidagi henna massive of star ma koi form tawreng khalaje saruk tara henba massive of star form tawreng khalaje ma akoi numit ki sai evolve tawri ne ko adu mass se chawri yam thuna evolve tawi anna topa wari amani ko adu akoi gi numit ki stage ma su yawri ne orak toini adu madi faina ngalammaga evolve tawra matungda ma je stage ma thang pass tawdoi ne ba ko akoi numit ki di adu hana pass tawro ma je mass yamni yaw deba ko aduga hujiki yam massive star stage matang pass tawra ni tawrok pasida hujiki akoi numit ki stage lo yaw hidoini madi akoi numit na cover tawre do stage madi adu yorok kadoine adu sum yorok ba kanda ne ko hujiki neutron star haiba stage yawre neutron star era kanda neutron star nam kawrani supernova explosion tho matungda pokhaira kanda mathaki layer magi layer ma lo paithokraga manmungi mayai da core nam le horiba core do le hobadu ne ba akoi neutron star haije ko adu akoi huji yang sum ngasaina hobuda panjagi bada moje posak ama khatane magi stage to gi matungin ko same pot se man evolve sum torok pada magi stage to gi hongwe property hongpe matungin akoi maming sum no sum thonjan ba ko adu kona akoina atawa manadi neutron star jina amma adagi akoi sina amma maleba adu hujiki explore tor matungda core se almost neutron hai tar le hori chana da koina study to with koina atom mananga nucleus yawe yawe toise neutron star je aduguma nucleus achouba ne property chap mane aduga neutron star form to riba kaino matter the lab khrani ba adu hena ma je form to ri magi evolution je loire husiki star je ko adu kariumba star donga sa 10 times akogi numitagi hena lumbai mo da 20 times
30 times oirme khalaje sai horiba star do ko madi neutron star gi stage se pass tawro matung dana amu sigi black hole hariba stage se lakani kadai da collapse to du haiba ngamdre ko akhuna black hole haije form tawro ka adu maina le aduna same object ni mass to gi matung in different stage mathang mathang lakko du da akhuna maming ji tungan thon be wan koi Mumbai gi Premier Institute ba Baba Atomic Research Center da su scientist di oina lebiram bani uza asigi matung da mu akoi gi Netherlands da mu postdoc tawba adigi mu Sweden da mu leiram boza adigi sigi matung da hoji na Khalifa University akoi mayam na UAE Abu Dhabi da uza akoi associate professor oina Department of Physics leiri news sman tawna masigi Astrophysics sida makhalgi akoi university da leiram ba masigi experience uza masi karambana hen ba karambana wat ba sisu uza kitang thambiyo haibidi uza Manipur gi naha singchina ngasagi Astrophysics changak pa matam sido oziki ozagi experience to kitang share tawga mayam do kitang kana gadra ni khale uza Astrophysics khaktang da yenga haijarake ko aina sum compare tawjabada institute khudingmak serious oi my investor ni ko oi adubu aina sum compare tawbadadi aisu BRC laingai da adum akoi lamak serious na thabak sulai tawi ko adu aina khenaba madi basic khenaba je aina sum yengbada aina Europe ta hoji sudum ai hane collaboration Europe ta akoi torom da hoji sum continue toroga lei hojikti jaga amada tawmina da ya de haiba leite ko aina Abu Dhabi la matung da sudum tawmine han tawmin ko Europe ta punna tawmina ma group to dum adu aina general oina aina yengda khenaba je ko India da tawbo kaino idea anouba akoina khanmangam baje haidi khanbaje kaino Europe ta akoina thengnarakpa kaino singche ai group colleague haigadra antarga even student join toroso moina khara hele na ina khale masai training ne haina khanjai akoi je lai tampa kanda akoi je isagi khannabagi problem ama solve tawna training je kya yawde akoi je ayamana akoi je like je akoi je paraga tamaga textbook ta iri do adu haigadaba hairaga exam tharaga exam da score yam tawgadaba adu gi focus ta boina main oina challe akoi je matam je phangakte ta seng hairadi huji huji su tawai go aina sum khanbada akoi matam di kharu phangbra na khale khanbagi matam je za koi losilak pada akoi Manipur gi ha sing maru oina akoi Astrophysics ta za join to gena hariga de je ngasai gi ozagi manak da natraga akoi Europe ta ngasai gi san da kai da Netherlands ta lak pasi za ozagi si guide masam tang thambiram yam phajaba question ne aisu always ko adum khalle masi je chance phang khuding mak ta koi angang wari sanaba kanda always adum haibige krinda adum message convey tau ga na akoi Astrophysics ki oina di akoi darkar ori je angang sing jida software skill je leito se ayade hojikti master hai na chumnagi akoi gi nawai textbook torga to master do ide master je always research yawe ba hojikte ka sahi amadi adum research to bungak tane master toringa physics di always automatically leitare ko background da aduga hoi research ta involved to red adu su khangda ba angang amada di aruba kaino mani kamaina changdoino habe je ko India gi su institute anam Astrophysics loi lei adu moi common entrance exam lei MSc lorga thaba ya ba adu moi do dum tharaga PhD to ba institute mayam da BRC gi dom kitang tungale BRC gi do PhD oi changge yai research scientist oina changge ju magi tongan me exam legre ko atuno oigre mapan gi di magi di amu criteria mayam legre university depend tore ko adubu aina huji involved re experiment mayam sita sita maruina ai gi group ta ai huji actively ai dum PhD ga postdoc ka je hai student natraga researcher oira ka di ko ai dum thengnar ga di ai dum welcome tawi email n torpe engonda hoi magi minimum qualification khara di lei ko university gi oiba ai di rule hai tare ne ko adu lei fulfill tawraga di adu hangna luna di thoi na khanje Achouba Makhalgi telescope Sijinaduna Tarangkon Neinabada Astrophysicsgi Thoudang hairiba hiram asida Khalifa University of Science and Technology ki Department of Physics da Associate Professor oina leiriba Dr. Satyendra Thoudam ga aikhoi gi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba asi tahanjakhibaga loinana ngasigi oinadi Science magazine lanthokchaba matang asida losinjari mathang leibak pokpa numit Pungfam asi maktada taba fangbigani Science Magazine